تماشاوانên hêja û delal em hatin xeleka xwe ya dawî ya ji herêma me ya Tilkoçer em ê hinekî dîroka wê girêdana wê na çi qasî bine tewa me ya Kurd vegirêdaya em ê diyar bikin. Ji derme digihêne heta ji xwe dîroka kevnar em nakevine mesela wê na da heta beriya 300-400 salî û bêhtir jî girêdayî bû bi herêma me ya Şingalê ve yanî herêm destê birayê me êjdî de bû. وقتی گو میرشینا جزیره با تاش خو هبو او جی 1100 ما حتی 1847 زاینه دمکه دا کت دسته واده برگو وی میرشینا جزیره با تا دما میرکه مدا وی برای می ازدی ململانی صراع بهادرت جانت کنا شراد بهادورا جانا جی او هرما میا Tilkoçer dikade destê mîrekên cezîra bota da wekî dîme got xwe çêregeha birayê me koçerê eşîra me ya mîra bûn û ew her tem li wê de serbest bûn û lê digerihan. Şamar êla me ya Şamar birayê me Şamar wextê got nakû kete neqeba we û malbata Siûd li Siûdiyê ji wê de şer çêbû ew babetekî taybet e derketin hatin başûrê Iraqê û ji başûrê Iraqê berê xwedana herêma me ya Rojavayê Kurdistanê. Ew birayê me Şamara dema got hatin gelek şer pêk anîn û pevçûn pêk anîn û bi koteka dixwestin erdê bistînin û gelek mînak hene mixabin hat tişta baş îro newloya lê di wê dema kevnar da beriya em karin bêjin 6-7 salî 8 salî gelek şer çêbû mixabin neqeba Kurda û birayê me Şamar da mînaxa ji wana 1886 êrişî girêdêra kin û hemû çîroka girêdêra bîstiye û girêdêra komkulî girêdêra pêk anîn û wekî Tirkiye 1904 xwestin herêmê bistînin bi kotek lê İbrahîm Paşayê Millî di rûyê wa de rawestiha û nehişt û ew deverê dûr kirin. Di wê hingî İbrahîm Paşayê Millî li herêma me ya Serêkaniyê û Hesekê bû û ev herêma heta quntara Tiyayê Şingalê destî de bû heta Tilkoçer destî de bû lê em karin bêjin ber got koçerê me mîra jî li vê herêmê bûn xuya dikir hinekî têkilî neqeba wa birayê me Şamar de hebû ewa ew ketine hevpeymana Şamar da dijî İbrahîm Paşayê Millî Kurd lê İbrahîm Paşayê Millî bi ser ket di wê demê de ew hemû dûr kirin. Yanî em karin bêjin got birayê me eşîra me ya Mîran bûne alîkar destpêka wê bi birayê me bi êla Şamar re heta gul herêmê bicih bûn. Heta carna jê piştî got bandora İbrahîm Paşayê Millî ji herêmê rawestiha û ji aliyê hikûmeta Fransî wan habe jî wa jî alî Şamariya wa kir. Nûka ve ji milmelandin hinekî sîra kete neqeba nayfê paşê ê mezinê eşîra Mîran da û neqeba Şamara da belkî geleka ji we bîstî 1903 nayfê paşê birayê dihamê hadî yêrgotinê Milîhan û Qur'anê wîna bineyan her du jî di şerekî de kuştin. Qûnaqeka dî jî heya birayê me Şamar hinekî di wê demê de xwe bi şera macî kir xwe bicih kirin di herêmê de êrişî gundê me me digotî Amoqûn û ya Erûdê Kurda kirin êrişî eşîra me ya bêdariya kirin û gelek nexweşî ahîna serê wana jî ew jî 1941 bû di wê demê de. 1905 wekî dîsa vecî neqlê ne dihamê hadî kurê Mihemedê dihamê hadî şerek dijî birayê me koçera ya eşîra Mîra bavkê warseriya taybet li herêma Swêdiya Mihemed Alî û herêma Quldûman li wa de êrişî wa kir xwest got çêregihên wa ji wa bistînê û gotineka wî hebû digot ez ê konê xwe li ser cemê ava mezin dînim. Çima em ve xelapeyat kirin dema ji ber got dema got hatin xwestin bi hêzê xwelba de bicih bikin û hebûna xwe peya kirin jî li herêmê mixabin wekê. Wî Mihemedê diham û bavî diham vê tê bînin bavî diham ne pêre bû ne bûyî şerê bû û dijî kurê xwe bû lê kurî şer
بسری خود کرد و گلک جامعه دیجی نپیرون اوید گوزه هرمش کوچر اصلیم که ما حتی آوا مزن وزه کنه خود آوا کم شر چه بوجی گودن شر سویدیا محمد علی شر چم دیسه کوچر مجی جنگجی و جامعه جی پاک روان کتن لی بسر نکت هجایم بیجی گو حتی برای مه کرد ای باشوری کردستانی هرما طاووسي وعربي ورجي ارتشاوي هادنا آري كي هيجانو هادنا آري كوچري ما هادنا آري كوچرا دجي محمد الدها لي رژیما سوري دخوست آري شمرابكي لي بسر نكت ومحمد الدهامجي بسر نكت مخابن هالوستي نجات پرستی رژیم گلک رژیما دستهلاداری حکومت سوری پیکاتن چه درما جمال عبد الناصر حتی جانا بریاویجی وشو پیش یا بعضا گلکی پیش گریا برای ما عرب حتی کرن حتی گفت هریمه دبچه کرن لو راویج بشامرارا او عشيري ما عربي ديجي وكا جوالا وكا شرابيا وأولي هاتن بالجه قند هريمنا لو رنها هريمات الكوچر قل قند و چاندا عربي تيدا بجهبوا جگلك وايقي هريم هرما عربايا لدكوكا خدا هريما كرديا عرب كرن بسردهات يمينا قل جهما يه دي تركي جه دره می و هرمی دو خلاقا میا چاره دامی بیجن جه در اسپاسیا ماموستا لوان کاردو خیتم اسپاسیا گرم گو پرتوغا چکر بناوی هرما دیرکی بعربية منطقة المالكية منطقة ديرك وبكوراهي سر نبيسانية وكيتركي آزاد علي قوتارك اويجي بعربي نبيسانية اللي أذكر دي بجمجارة نوسا هرمين روجاواي كردستاني مصير مناطق غربي كردستان شخص سيداي جاگر خوين جيناني غاريا مندا نابي پرتوكاي ولا يعني مذكراتي اويجي بحثا واهل وستا سعيكريا و دوستكي من ماموستا محمد ماموستا حسين عثمان جمرة سر مثلا شري جميع سويدية شري قلدومان كر و در نادجي برسي اواجي جمرة بحثي كريا وكي دي براي مي هيجا محمد رشيد بابي صوبا سباسي انگرم بو اويجي قلق جارا جمرة بحثا هرمات الكوچر وقري علي قاسمة وقندا كريا ونابي كردي حمويش كرنا وشوا ولوجي ماموستا محسن الشيخي وماموستا داراب شيخي جي اواجي قلق جارا بحثا جواجولو كريا وميشتر لكولين كريا داویا به خلق امسپاسیا و گهداریا وقت کنم هیوینا و سوده قند جی ورگرد به امینت خوشیه دا